Lo que más bisa ako si realmente nang ke hasi algo bom paruba es el tumbong sugerencia panang kol dos ministro ng parlamentaryo ng di koalisyon realmente nos presenta 5 dias que denang e realmente nada nota penetra parlamentaryo ng di koalisyon. Dus nantahay ng order ng di gobyerno, nos tabing komosyon ng kuloyuda, seya ta estudyante na ng Holanda, seya ta umihor organisasyon di AZV, inanta busca excusa para votar contra ele. E sei nota salário que o pueblo nanta paga pahasi, pueblo su fondo ng notei pa governante ng duna pegador de bandeira trabalho e sei nanta abuso ng poder qualquer representante di pueblo me se está brigando contra sei e sei seguro lo que action 21 tahasi e ta duelmi con nosotros mira sei di outra facção. Nesses 5 dias de reunião, o que está um highlight para você, Amazon? Highlight para mim, se me recebisse no momento aqui de 5 dias para hora ng hopi largo, nos turte de ng tur 21 parlamentário, realmente tati hopi momento de harimento e esse tati highlight para mim. Ora nos pura hari, depois de tanto cansancio, das política tal como no potuma personal, bom por realmente busca humor também, se não gente sobreviver.